Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ozayo masinyane. Siyabonga bathandekayo uThixo wamazulu osigcinileyo, wasilondoloza, wasivikela engozini ebesizibona lengozini ebesingaziboni. uThixo ukwenze kwaba ngumthwalo wakhe ukusilinda phakathi kweviki lapho umubi esidinga wasiswela ngoba sithukuziwe safihlwa kuJesu. Silindiwe kwazofika usuku lwangesabatha singabaphilayo, olungcwele usuku lukaJehova wethu, eligcina isikhombisa, lwabusiswa yinkosi. Lwamkele, siyakuthokozela okwenkosi ukuphumula. Ngahlola ngalibona lempela isabatha, ngaphangisa ukwamkela iqiniso nendlela. Haleluya, haleluya. Siyabonga bathandekayo. Nxa singena enkonzweni yelizwi, asibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele ukhona ngikha ezulwini, babo sithandayo, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo olusigcinayo siyizoni. Sisilahlela ngaphansi kwenyawo zesiphambano. Sithethelele ukonakala kwethu, sithethelele ukwenza kwethu. Sihlambulule Nkosi othandekayo, singcwelise ngemfihlakalo yesiphambano ngegazi likaJesu. Iba lathi Nkosi othandekayo, sizafunda elizwini lakho, sitolikele lona, sinikeze njalo ingqondo kamoya eyiyo ezwisisa kwakomoya. Ngenxa kaJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo. Lizakhumbula ukubana sigijima ngaphansi kwesihloko esithi sona Christ our righteousness, uJesu ukulunga kwethu. Lokho esisebhukwini lika Romans uchapter 1. Ngicabanga ukuthi namhlanje siyayiqeda uchapter 1. Izolo besibheke uverse ngo-18 kachapter 1 lapho esibheke khona ngohlupho lomuntu, the problem of mankind, the universal problem, ukuthi umuntu emvelweni yakhe mubi. Umuntu lenhlupho ezingu-2. Uhlupho lokuqala yilokhu umuntu ayikho khona, ukungakholwa, imvelo endala, imvelo yenyama. Uhlupho lwesibili yilokhu umuntu akwenzayo, okuzalwa yilokhu umuntu ayikho khona. Sivezile bathandekayo ukuthi ngeke kulungise uhlupho lomuntu lwesibili olwezenzo olokwenza kubi, kungalungiswanga uhlupho lokuqala olokonakala, olokungakholwa. The reason why umuntu esenza kubi yikuthi umuntu kakholwa, umuntu mubi, kala budlelwano loNkulunkulu olungileyo. So ukuze umuntu alunge, atshintshe izenzo, kumele umuntu amukele umusa, amukele uJesu, akholwe uNkulunkulu, amtshintshe ingqondo lenhliziyo, amenzise okulungileyo. Haleluya. Namhlanje sizabheka uverse 19 sisiyagcina kuverse ngo-32. Ngizayifunda ngokukhawuleza. Thatha iBhayibhili lakho khonapho sifunde iBhayibhili. Romans chapter 1 verse ngelika 19. Kalokho okungazakalanga ngoNkulunkulu kusobala kubo, ngoba uNkulunkulu ekwenze kwabasobala kubo. Ngoba kusukela ekudalweni komhlaba, isimo sikaNkulunkulu esingabonakaliyo, amandla akhe angapheliyo kanye lobuNkulunkulu bakhe sekubonakele ngokusobala, kuzwisiseka ngokwenziweyo, ukuze abantu bangabi lesizathu sokuzigeza. Verse 21. Ngoba lanxa uNkulunkulu babemazi, kabamdumisanga njengoNkulunkulu, kabamdumisanga njengoNkulunkulu loba bambonge, kodwa imicabango yabo yaba yize lenhliziyo zabo eziyiziwula zaba mnyama. Lanxa bazenza abahlakaniphileyo baba yizithutha. Verse 23. Benana inkazimulo kaNkulunkulu ongafiyo ngemifanekiso eyenziwe yafana labantu, abalakho ukufa, lezinyoni, lezinyamazana kanye lezinanakazana ezihuquzelayo. Verse 24. Ngakho uNkulunkulu wabanikela esonweni sezinkanuko zenhliziyo zabo zobufebe, ngokwenza imizimba yabo ihlazo phakathi kwabo. Verse 25. Benana iqiniso likaNkulunkulu ngamanga, badumisa bekhonza izinto ezidaliweyo kulomdali odunyiswa kuze kube nininini. Amen.
verse 26, ngenxa yalokhu uNkulunkulu wabanikela enkanukweni ezilihlazo labesifazana bakibo benana imvelo yobudlelwano bemacansini ngokungayisikho kwemvelo. Ngokufananayo abesilisa labo badela ukuphathana kwemvelo labesifazana batshiseka ngokukhanukana. Abesilisa benza izinto ezilihlazo lamanye amadoda bazilethela isijeziso esifanele ukuxhwala kwabo. Verse 28, phezu kwalokho njengoba bengazange bacabange ukuthi kufanele bagcine umazi uNkulunkulu, wabanikela engqondweni yokuxhwala ukuze benze ukuze benze okungamelanga kwenziwe. Verse 29, sebegcwele ngokonakala konke, ububi, ubuhaga kanye lokuxhwala, bagcwele umhawu lokubulala lengxabano lenkohliso kanye lolunya. Bangabanyeyayo, labahlebi, labalenzondo, labazonda uNkulunkulu, leziqholo, labazigqajayo kanye labazikhukhumeza, baqala indlela zokwenza okubi, badelela abazali babo, kabaqedisisi, kabathembekanga, kabalathando njalo kabalamusa. Verse 32, lanxa besazi isimiso esilungileyo sikaNkulunkulu sokuthi labo abenza izinto ezinje bafanele ukufa, kabaqhubeki nje kuphela besenza zona kanye lezi zinto, kodwa bayavumelana njalo lalabo abazenzayo. Ya bathandekayo, inkosi kayibusise ukufunda kwelizwi layo. Lanxa inde, ngicelani ukuthi uyifunde khona lapha ekhaya lapho khona ukuze sizwisise uNkulunkulu akutshoyo kithi. Ya namhlanje sizobheka wona lama verse, uverse 19 to 32. uPaul uveza ukuthi ubufakazi ngoNkulunkulu lokuthi ufanele akhonzwe busegcekeni, bucacile. Ngamanye amazwi, umuntu nxa engakholwa bathandekayo, ayisikho ukuthi akazi ukuthi kunoNkulunkulu ofanele ukukhonzwa. Hayi, kodwa kungoba umuntu khetha ukuphila engenayo uNkulunkulu. So umuntu ngambona engakholwa esikhathini esiningi, ayisikho ukuthi umuntu akakwazi ukuthi kuloNkulunkulu. Hayi, sometimes esikhathini esiningi yikuthi umuntu loyo ukhetha ukuphila engenaye uNkulunkulu. So uverse 20 uveza ukuthi indalo ngokwayo konke okudaliweyo kuyaveza ngoNkulunkulu ukuze umuntu angabi nezaba. Ngamanye amazwi bathandekayo, uNkulunkulu uyaziveza ebantwini. uAdam lo-Eva bathandekayo sebewonile, isimo sikaNkulunkulu asisukanga kwasala kungela lutho. Hayi, kwasala okuyimbijana nyana so kubo, ukuze bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona njalo lumfanele udumo. So uGenesis chapter 3 ungayifunda uverse 15 ithi yona I will put enmity between you and the serpent, ngizafaka ubutha phakathi kwakho nyoka lowesifazana, lenzalo wesifazana lenzalo yakho. So bathandekayo, so umuntu edalwa akuzange kwaphuma lanxa esewonile, akuzange kwaphuma khonokhiyana kwakufakwe nguNkulunkulu kwaphela ukuthi akwazi ukuthi kuloNkulunkulu. So iknowledge yokuthi kuloNkulunkulu umuntu wasale nayo. So uNkulunkulu uthi kuAdam, ngizabeka ubutha phakathi kwakho loSathane. So phezu kwalokho umhlaba lo wenziwe ngendlela emangalisayo kakhulu, laloba nje usulinyazwe yisono, kodwa lokho ufakazi ukuthi there is a God in heaven. So umhlaba lokhu ufakazi ukuthi ukhona umdali owadalayo, owale ifoundation yomhlaba. Phezu kwalokho umuntu wanikezwa ubuciko obukhulu bokwenza izinto ezimangalisayo emhlabeni. Siyaziqhenya over bathandekayo emhlabeni ngenhlakanipho yethu entweni ezinhle ezizenzayo. Ya abantu balobuciko ungabheka so izitalade ezenziwe ngabantu, ubheka izakhiwo ezakhiwe ngabantu, ubheke indlela abantu abenze ngakhona izinto ezikhona khona lapha emhlabeni. Ngilethemba so siyazigqaja kakhulu enhlizweni zethu ngezinto esizenzele zona. Iknowledge leyo siyinikezwe nguNkulunkulu. Ya instead yokuthi uNkulunkulu adunyiswe, sesibabaza lezo zinto ezidaliweyo. Ngilethemba ingilosi ziyasihleka zithi basababaza lokho okuncane kanje. Wait until they come to heaven. Ingilosi zithi lindani man lizofika ezulwini libone ukuthi
kulani ezulwini madoda. No earthly language can explain enough the beauty of that land. Akula language yomhlaba engakusuthisa nxa ichasisa ngezulu, ngobuhle bezulu ukuthi ezulwini kunjani. Ya, ake sibheke uverse 21 ufirst part ukuthi uthini uPaul. Ya, abantu besazi ngoNkulunkulu kepha abamdumisi njengoNkulunkulu njalo kabambongi. Lapho kunenhlupho bathandekayo izingu-2, right? Abantu bayakwazi ukuthi kuloNkulunkulu kodwa kabamdumisi njengoNkulunkulu. Okokuqala, umuntu akamfuni uNkulunkulu. Okwesibili, umuntu kasuthiseki ngezinto uNkulunkulu azenzileyo. Uyakwazi yini ukuthi uAdam loEva besona ngokomthetho vele kwakungafanelanga baphile even 1 second. Kwakumele beqeda kona. uAdam loEva bahle bafe khonapho. Aluba bahle bafa bathandekayo ngokomthetho, lathi sasizahle sifele kubo ngoba sadalelwa koyedwa. Therefore sasizahle sifele koyedwa khonapho because we had no right to live. Yeah. Kodwa madoda, ngenxa yecebo losindiso elalungiswa kudala le umhlaba ungakabi khona, uAdam loEva baphila bazala abantwana. Sikhona kuze kube lamhlanje ngenxa yomhlatshelo kaJesu. Kodwa umuntu kakubongi khonokho. Ya, akasuthiseki futhi ngakho. Ya, uPaul uverse 21 uqhubeka athi yena, kodwa imicabango yabo yaba yize, lenhliziyo zabo eziyiziwula zaba mnyama. Ya, nxa umuntu efulathela uNkulunkulu bathandekayo, ya, umuntu ephika uNkulunkulu, konke okusalayo kuye ibunyama kuphela. Ya, kusali halima, kusali darkness kuphela. Umuntu ucabanga ukuthi angaphila engenayo uNkulunkulu, kodwa impendulo ithi ngeke aphile ngoba uNkulunkulu nguye impilo. God is the source of life. So nxa uzehlukanisa lo uNkulunkulu uzehlukanisa lempilo. Ya, abanye abantu bathandekayo bacabanga ukuthi uhlupho lomuntu yi-environment. Ya, bacabanga ukuthi umuntu angajintshi indawo lapha ahlala khona uyalunga. Therefore abantu bathatha abantu baye basa kwenye indawo, bathatha abantu baye basa kwenye indawo. Bacabanga ukuthi umuntu uhlupho lwakhe yi-environment. Bathandekayo, uhlupho lomuntu yimvelo. And iscience ngeke itshintshe inhliziyo yomuntu, ngeke itshintshe imvelo yomuntu. Ya, uNkulunkulu kuphela ngatshintsha inhliziyo yakho yelitshe akunikeze inhliziyo entsha ekamoya. Umuntu ngeke akutshintshe bathandekayo, khohlwa uphinde. Ya, le science yona lesiyifundayo efundisa ukuthi umuntu uyakhona ukutshintsha i-environment abe ngcono. Ngicela ukutshela uhlupho lomuntu yimvelo. Njalo umuntu ngeke akutshintshe wena, udinga uNkulunkulu kuphela ukubana atshintshe inhliziyo yakho eyelitshe akunikeze ekamoya. Ya, so yonke imizamo yomuntu yokuzama ukuzisindisa igcina ngokwehluleka ngoba uJesu wakubeka kwacaca wathi ngaphandle kwami lingenze lutho. Without me you can do nothing. Ngaphandle kwami lingenze lutho. John 15 bathandekayo. uPaul uveza ukuthi umuntu lomkhuba wokufulathela uNkulunkulu. Zwana lapha ukuthi uNkulunkulu uthini kuverse 22 lo verse 23. Lanxa bazenza abahlakaniphileyo baba yizithutha, benana inkazimulo kaNkulunkulu ongafiyo ngemifanekiso enziwe yafana labantu abalakho ukufa, lezinyoni, lezinyamazana kanye lezinanakazana ezihuquzelayo. Ya, umuntu emvelweni yakhe bathandeka uzitshaya umuntu ohlakaniphileyo. Ya, umanotsha, ya, umanompola. Kodwa inhlakanipho yomuntu ijika ibe yibuthutha, ya, ibula ubuphukuphuku. Ngoba endaweni yokuthi akhonze uNkulunkulu umdali, the source of life, the creator, umuntu ufunyanwa ebuthutheni bakhe acabanga ukuthi yikuhlakanipha ukhonza izidalwa, the creatures. Endaweni yokuthi akhonze uNkulunkulu the creator, uNkulunkulu wale ifoundation yomhlaba, uNkulunkulu ongafiyo, umuntu ekuhlakanipheni kwakhe okuyibuthutha ufunyanwa ekhonza izinto ezifayo. Ya, umuntu ufunyanwa ebumba izithombe aqeda azikhonze athi yizo umdali wakhe. Haleluya. So umuntu bathandekayo
ucabanga ukuthi yena uhlakaniphile, kodwa inhlakanipho yakhe ekugcineni ibonakala ngoba iyavela ukuthi yibuthutha, ngoba uNkulunkulu usegcekeni ukuthi nguye ongafiyo, nguye owadalayo, nguye ofanele udumo lonke. Kodwa umuntu uthatha izinto ezidaliweyo, izinto ezingaphiliyo, akhonze zona. Maye kini bathandekayo, elithatha izinto elizenzele zona lizikhonze, kumbe likhonze iproperty. Abanye bakhonza izifuyo, balenkomo kumbe balembuzi okuthiwa ngokukhulu, bahamba bayekhothamela kizo, bakhuleke kuzo. Abanye bathi umuntu engafa, nguye osekhona ukulungisa inkinga zangekhaya, sebetshitsha kuze kuvuthwe indlela yethuneni, abantu bebhizi. Wena ungathi umuntu uhluleke ukukulungisela izinto zakho ephila. Nxa esefile esengakhoni ukuphefumula, engasakhoni lokuhamba lokudla, esekhona kuphela ukuthi engasakhoni lutho, simfake ethuneni thina, simgcibele thina. Kodwa wena ubusucabanga ukuthi wena esefile ngakulungisela izinto. Ngibula lobuphukuphuku lobuthutha bona lowo esilabo, saphofuzwa yisono, sathuthazwa yisono. Manje lokho sizithutha ngoba uNkulunkulu usegcekeni, ulumfanele udumo lonke. uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu wadala. Kodwa lokho esikhonzana lezinto esizenzele zona, uNkulunkulu asisize bathandekayo, uNkulunkulu asisize. Sonke esisagijimela ezinyangeni, esisagijimela kubaprofeti, esisagijimela kuzidalwa zonke nkamba noma yisiphi isidalo ogijimela kuzo, zwana yibuthutha bona lobo. uNkulunkulu nguye ofanele ukukhonzwa, nguye ofanele udumo. Yibuthutha bona lobo benzayo. uNkulunkulu khonza yena yedwa. Umuntu ucabanga ukuthi ule solution yenhlupho zakhe zonke. Umbuzo uthi wona uNkulunkulu wenzani ngabantu abanjalo? Wenzani uNkulunkulu ngabantu abanjalo? Uverse 24, 26 lo 28. iBhayibheli lithi ngenxa yokuthi umuntu ufuna ukuphikelela ephile engenayo uNkulunkulu, uNkulunkulu uyabekelela esonweni senkanuko zenhliziyo zabo zobufebe ngokwenza imizimbo yabo ihlazo phakathi kwabo. So uNkulunkulu uthi so licabanga ukuthi lingaphila lina lingelami, ngizalekelela esonweni, ngizalekela emvelweni yenu. So Romans 1 verse 26, ngenxa yokuthi abantu baphika isipho somusa, uNkulunkulu uyabekela baziphilele umathanda, bazitike ngempilo yokungcola. Abesifazana balahle okwemvelo, bafuna ukuthatha abanye umama, which is satanic and devilish. Zakutshela kulabanye abantu so ababona ngathi kunormal ukuthi umuntu oyindoda abe lemizwa ahalele omunye umuntu oyindoda, ukuthi owesifazana abe lemizwa ahalele omunye umuntu wesifazana. It's satanic and devilish bathandekayo, isatanism. Ngizakutshela ngoba uNkulunkulu wadala kwacaca ukuthi owesilisa kumele wathatha owesifazana. Yikho phela wadala uAdamu loEva, wababusisa, wathi zalanani lande, wabachadisa. Indoda lomfazi kazange ashadise uEva lomunye uEva, ashadise uAdamu lomunye uEva. Ungabona sokulomunye umshado ongayisiwo kaAdamu loEva. It's satanic and devilish bathandekayo. Kuza ngenxa yesono. Umphumela wakho yikufa. Izinto kunjalo umphumela wakho bathandekayo kuqondise kubhubhena. Ikhona ukufa kuphela, ngitsho ukubhubha. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi ebantwini, okay madoda, ngizamile ngazama ukulibonisa ukuthi ngeke liphile ngaphandle kwami, kodwa liyaphika lina, lizenza abahlakaniphileyo, lizitshaya abantu abazwa, lihamba liphokothela licabanga ukuthi lina lingazenzela izinto. Ngeke ngilibambe ngamandla madoda, ngizoliyeka lenze likukwanisayo. Nxa licabanga ukuthi yena lingaphila ngaphandle kwami, philani sibone. Bathandekayo, kwenzakalani nxa umuntu efulathela uNkulunkulu ezama ukuphila yedwa? Nxa uNkulunkulu esusa uthango lwakhe, kuyini okwenzakala emuntwini? Phezu kwalokho, njengoba bengazange bacabanga ukuthi kufanele bagcine kumazi uNkulunkulu, ngifuna uyimamele, wabanikela engqondweni yokuxhwala ukuba benze okungamelanga kwenziwe madoda. So izinto eziningi esimangala ngazo ukuthi mina lokho angikaze ngakubona kusenziwe emhlabeni, kungoba uNkulunkulu bathandekayo uyayekela abantu bazenzele ngendlela abacabanga ukuthi bakwanisa ngayo. Uyabekelela esonweni, baziphilele ngendlela abafuna ngayo.
ya iBhayibheli sebegcwele ngokonakala konke, ayikhona okunye ukonakala kodwa ngokonakala konke, izinto ezingamanyala lezilihlazo ongazicabanga, ububi, ukuhaga kanye lokuxhwala, bagcwele umhawu lokubulalana lengxabano lenkohliso kanye lolunya, bangabanyeyayo labahlebi labazonda uNkulunkulu leziqholo labazigqajayo kanye labazikhukumezayo, baqala izindlela zokwenza okubi, badelela abazali babo, kabala kuqedisisa, kabathembekanga, kabalathando njalo kabalamusa. Lanxa besazi isimiso esilungileyo sikaNkulunkulu sokuthi labo abenza izinto ezinje bafanele ukufa, lanxa bekwazi ukuthi abantu abaxhwalileyo abenza okubi konke bafanele ukufa, kodwa kabayekeli ukukwenza khona lokhu. iBhayibheli zethu abanye lanxa bengakwenzanga kodwa bavumelana labakwenzayo. Zwana lapha bathandekayo, kulabanye abantu abaphathekayo kulezinto ezibalwa lapha, ubuqholo, konke ukuzigqaja, konke ukonakala, ukudelela, konke ukubulala lenkohlakalo yonke. Kulabanye abantu abangilaleleyo abaphathekayo kulezi zinto. Zwana ngikutshela, iBhayibheli lithi uNkulunkulu nxa sicabanga ukuthi singaziphilela sodwa, yiwumphumela wakho khona lokho kuyizinto okubaliswa la, ngumphumela wokucabanga ukuthi wena ungaphila ungelayo uNkulunkulu. So nxa ucabanga ukuthi ungaphila ungelayo uNkulunkulu, umphumela wakho yikungalungi, satanic life, devilish life, impilo yobutha, impilo yokungcola, kohlakalo yonke ongayicabanga. Ngabantu abacabanga ukuthi bangaphila bengelayo uNkulunkulu. Angazi ukuthi phakathi kwezinto eziqanjiweyo wena uyathinteka yini kulezo zinto, uyathinteka yini? Maybe kulezinye izinto phakathi kwazo kulokunye ukungcola okuqanjwa liBhayibheli, ububi, ukudelela lobuqholo, ukuzigqaja, ukuzikhukhumeza, inzondo, ukuhleba, inkohliso lolunya, unyeya lomhawulo wokubulala, konke kukhona maybe ophatheka kukho. Zwana ngikutshela, kulethemba. Uyabona, nxa ufuna ukulungisa uhlupho lwalezi zinto, awuzami ukuzishiya lezi zinto, ngoba lezi zinto ngumphumela wokufulathela uNkulunkulu. So wena nxa ufuna ukulungisa izinto lezi, yikubuyela esandleni somdali wakho, yikubuyela kuNkulunkulu. Bazalwane abaphathekayo, even namhlanje abantu ezikolweni bazama ukususa uNkulunkulu, ngizakutshela. Akuthandazwa, akufundi ilizwi likaNkulunkulu. Uyini umphumela walokho? Banjani abantwana bethu? Akubheke ezikolweni, abantwana kuyabika ukuthi babulalene ezikolweni, kuyabika ukuthi bathatha ama-drugs ezikolweni, kuyabika ukuthi babulala amatitsha, kuyabika ukuthi abantwana bayizitabane ezikolweni. Ngumphumela lowo wokuphika uNkulunkulu, wokutshiya uNkulunkulu phandle. Anti lavuma ukuthi abantwana benu bafike ezikolweni bangafundiswa ilizwi likaNkulunkulu, bangakhuleki ezikolweni, baphile nje bengelawo uNkulunkulu. Uyini umphumela walokho? Omunye umhlabeleli wabona ukuthi akuphileki uNkulunkulu engekho, wasecula wathi, thathizwe ungiphe uJesu, ubuhle bezwe yize. Yebo, wayenayo imali bathandekayo, umhlabeleli lo wayefundile, wayeyakhile, kodwa wananzelela ukuthi lokho konke kuyize nxa uJesu engekho, akuphileki uJesu engekho. Ilizwi elithi without me you can do nothing liyagcwaliseka bathandekayo ebantwini abaphila bengelayo uJesu. So umhlabeleli uthi thathizwe ungiphe uJesu. So bathandekayo, singabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyasibekezelela kakhulu, uyasiyeka sizihambele ngezethu indlela, athi njengoba licabanga ukuthi lingaphila ngaphandle kwami, philani sibone. Philani sibone. Lathi sithi tatara siyimoshe impilo yethu, silimoshe ilizwe lethu, simoshe umphakathi, simoshe imishado yethu, simoshe imizimba yethu, simoshe amadoda, simoshe konke madoda, size siphelelwe ngama-resources, sibe izimvuthu kuphela. Simoshe konke okuseduze lethu, simoshe abantwana, simoshe konke. Bese sithi uNkulunkulu, nxa sesiphelelwe bese sithi uNkulunkulu, take over, siyehluleka baba. uNkulunkulu akasibuza ukuthi buvele usenzani. Omunye umhlabeleli uthi yena
lapho izono zami zingicwilisa, ngamemeza inkosi ngisodakeni, ngesisa yangibeka ekomeni. Haleluya. Lapho izono zami zingicwilisa, lapho ngicabanga ukuthi ngaphila ngingelaye uNkulunkulu, izono zangigalulisa. Zathi izono sezingigalulisile, ngamemeza inkosi ngisodakeni, ngesisa yangibeka ekomeni. Inkosi ayizange ithule ngiyimemeza, kodwa ngesisa yangibeka ekomeni. Umbuzo uthi wona, kambe usulahlile yini konke ukuzethemba? Mhlobo wami othandekayo, nxa semvala khona la. So umbuzo wami ukuthi usulahlile yini ukuzethemba? Ya, usubonile yini, wananzelela ukuthi uthemba lakho nguJesu lokulunga kwakhe kuphela? Ya, usunanzelele yini ukuthi akula lutho ongazenzela lona? uNkulunkulu nxa engasusa uthango lwakhe kuwe, wena uyaba ngokunye wena. Ya, akula nto ongazenzela yona right. Konke ungakwenza ikufa kuphela. Asikunanzeleleni manje ukuthi thina ngeke sizenzele lutho. Ukukholwa kwethu akubheke kuJesu lokulunga kwakhe. uNkulunkulu ufuna sibheke kuye, ufuna simamukele njengethemba lethu, usindiso lokulunga kwethu. Kungabi yimi kodwa nguKristu. Bathandekayo, asivumeni man, asivumeni ukuthi ngeke sizenzele lutho. Ya, kungaba yikuma phambi kukaNkulunkulu, kungaba yikuphila impilo yesiKristu, indaba ayitshintshi bathandekayo, iyefana. Akungabi yimi kodwa nguKristu. So uKristu bathandekayo nguye yedwa ithemba lethu. Ngeke uziphilele wedwa wena, ngeke uzenzele lutho. Bathandekayo, ngiyalitshela ya ukuthi uvume ukuthi wena akungabi yimi kodwa nguKristu ayisiyonto enzima. Yikho uPaul espende the rest of this chapter ekhuluma ngohlupho lomuntu. Ufuna sazi ukuthi ivangeli nguJesu, not I but Christ. Asikubambeni khona lokhu. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu. Mhlawumbe kulabanye abangumameleyo abangakamukeli uJesu njengenkosi lomsindisi. Ngiyalinxusa bathandekayo enkosini uJesu, sondelani esiphambanweni lisindiseke uma usungakavalwa. Angazi ukuthi ungilalela ukuphi, khona ngapho phesheya kwezilwandle eSouth Africa, khonapha eZimbabwe. Ngiyalinxusa bathandekayo, nxa uza kuyilalela intshumayelo, ngiyakunxusa sondela esiphambanweni usindiseke uma usungakavalwa. Inamba yami yona leyi. Nxa ufuna ukwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi, ngicela ungithinte ngikuncedise ukuthi ungancediseka kanjani ube esequleni labasindisiweyo, ube lilunga lombuso elihamba kanye lamanye amalunga ombuso. Ngiyalinxusa zihlobo ezithandekayo, funa ubuphatheka izinto ezimbi ezibaliswe kuli chapter ngenxa yokufulathela uNkulunkulu. Phakathi kwazo uyabhukuda esonweni, uthi Jesu ngicela ungihlanze ungilungisise, ngicela ukuthi uvume kanye lami sisindiseke, vuma lami size esiphambanweni sisindiseke uma usungakavalwa. uNkulunkulu bathandeka akasibuzi nxa sesibuya ukuthi sibuyaphi, yini kade siyenza, yini kade sithatha indawo empilweni zethu. Ufuna sivume kuphela. Nxa sivume uyasitshintsha, asihlambulule, asinikeze inhliziyo entsha lomoya omutsha. uDavid uthi yena kuPsalms 51 verse ngelika10, uNkulunkulu dala kimi inhliziyo entsha, ufake kimi umoya omusha lohlambulukileyo. Ukhona yini ovumayo othi Nkosi ngiyeza, ngicela ungidale kutsha? Nxa unjalo thandaza lami. Babo ingcwele ukhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo, abafowethu labodadewethu bavuma ukuthi Nkosi wena nguwe wedwa usizo lwabo. Abanye bake bazama ukuthi baphile baziphilele, kodwa Nkosi othandekayo kubonakala ihlazo, akubonakala amanyala empilweni zabo. Bayavuma ukuthi bahlulekile, bayeze esiphambanweni. Bamukele Nkosi, bamukelise impilo engapheliyo, batshintshe ingqondo lenhliziyo, babe yizigqila zokulunga. Ngiyavuma kanye lami Nkosi othandekayo, ngimubi, ngiyavuma ngihlanze ngegazi lakho. Ngenxa kaJesu ngiyakhuleka. Amen.